siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha ngoba siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Ukhuzani mfokampongose usejabule kakhulu ke lapha na wengane zakwethu. Epagini lakhe usendeke lapha na ke incwadi ebhalwe ingane esikole ke lapha na wengane zakwethu, okubonakala ukuthi incwadi ebhalwe umfundi osemncane ke lapha na wengane zakwethu ukuthi bamfisela inhlanhla ke lapha na abafundi ke nasezikoleni wengane zakwethu. Babhale kanjena ke lapha bathi ayikho into eyodlula indlamlenze, khuphuka nezakho sibone inkunzi eCarlsfontein kule weekend kuba. Bafowethu incwadi ke lena ke ukhuzane ayiposte laphana einkundleni zokuxhumana lapho khona ebonga khona abafundi abamthumelele le ncwadi ke le wengane zakwethu. Ngizoyiveza ke le ncwadi le uyibone ke laphana wengane zakwethu ezithombeni lapho khona bemahalalisela khona ukhuzane. Siyichanele hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.